Hello guys, tuna kan say ding hi le gari number rapat details koi gari hamna ai lo le gari accident gari mi accident na gari nei te number ai lo le gari nei te koi ham ti he iti hold ham che ka hin say di na okay ki pat ma sa comment chu la bu nga hen ka channel la athan hi lung sit in subscribe pe in lang indam tila channel hi nang dinga na hin phat chompi di kagya na ye channel hin subscribe pin na tele do like subscribe hin wall pi kin kan thong okay ki direct ki panutin ep ball du ham tila ka sei banga chu gari nagari number ham na nang gari yong le min hin hol the na tele na mi gari khat number ti chu koi pe na ham het no male video hi abula kona zone again hin vet the okay ama sa pena che du chu le nanei wa le direct ngana lu the na nanei lo wa le app store an lu deu app store an lu deu itele ipin hol de RTO vehicle information apps na RTO vehicle information apps kiti hai cha screen a kan pin chin hol deu then download deu download chai ten leo open tin open na me de na chơi mi dâu sen ha con đang ra cái xây đâu đấy tên là chọn next page sung kyong ken open rồi tên là skip tin na me thấy rồi next na ta slide na ball là chơi rồi tên ip na ball ham ti le cha hi stay in login now thi na email ham ma kon na login de na na gmail ham na number ham a kon na login de rồi tên ip hung kya who are you kite hang koi ni ham te vehicle owner on na i khat the la fleet manager la insurance of RTO agent on sut the ka na dei na ai ma cho na vet good hi ja cho vehicle owner ki na me ding na me chai tan la continue na me na rồi tên là na pe sung ki hong in tin na PS hung kyong tin hoi lai mun na kon na location no min tin chung langa na ke karbang longa ko jeng karbang long location hang in so tin next na che jo tin enter the vehicle number kiti chahe search vehicle a na che na location no ya he search vehicle search vehicle na che jo tin enter the vehicle number ti na vehicle number gari number nanga he amase pe ne de nanga na aki try the na example la tele mi an hol tele mi a ki tele gari number kha na mel chi a ko ya ham het lo na koi te a ham hello koi mina register ham het lo chu a number na me nga ya gari number cha example la ken ka gari number ga me in AS09 ban blank na na me chai tele search sai ne che de search che jo tele chai hung ki pe din owner name achung pe na ki ji ding itene ep gari ham hung ki ji ding ten noi lang che be le chun ownership details vehicle the ep gari ham ep a chi ham petrol ham diesel ham tele hoilai muna ham bona de na information bona an mu de ha tabang chu hin abaya bai ha na a ha pun ye chu nang hono an he win lang tele thil tham accident ham hi yong le gari number na hol pa yeng the na ko ya hi ko ep ham chu cho itele chi a hi chu heading a pha na na gari document na ki hai mi la yong le chi hi alap na chu na gari number chu na head wal na type ma na search na vet sa yeng the na chu aphat na he tabang related driving langsang license among ho it hol lo tham na chong ka hin sei din je ka channel subscribe na lung se ten nen subscribe pen na tu na topic ni chen bo che na ba ya ba hin hol do dan bo he na je chen lung se ten nen subscribe pen hin like share pi ke ding na thong thum nang ma het ke lo mi dang het sa be na chu ke tu ne ki pa